Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu wa an ibni Abbas lan saking Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhuma saking karuni Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Abbas. Qal dawuh sapa Sayyidina Abdullah bin Abbas, istafta Sa'ad bin Ubadah. Istafta nyuwun keterangan, nyuwun fatwa sapa Sa'ad bin Ubadah, yaiku Sa'ad bin Ubadah jaluk keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika sebagaimana keterangan saya beri, jika dinto Uqbah bin Amir juga nyoon istifta ke Kanjeng Nabi, nyoon keterangan ke Kanjeng Nabi tentang tretan binin si anadar ajalan, kemudian tanpa menutup bagian dari aurat, sedangkan ampun tadi nadar. Ini makin istifta juga minta fatwa dari Sayyidina Sa'ad bin Ubadah. Sayyidina Sa'ad bin Ubadah nika termasuk ketua suku dari kaum Khazraj. Kaum Khazraj nika ning kota Madinah sebelum kedatangan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aneka selalu tawur bi kaum Aus nyaman. Qabilah Khazraj sareng qabilah Aus. Nika selalu beda gesekan terus, selalu beda pertumpahan darah di antara dua golongan Khazraj dan Aus. Nah, Sayyidina Sa'ad bin Ubadah nika adalah tokoh daripada qabilah Khazraj. Dan beliau adalah salah satu sahabat Al-Ansar dari kalangan Ansar. Saya sangat banyak membela Rasulullah SAW, bahkan dunyana beliau neka tada ekorbanaki untuk membantu, menyokong dan membantu dakwah dalam dakwah Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Sa'ad bin Ubadah luar biasa. Sa'ad bin Ubadah nika mon ketamoyan bene situng dua orang saya jamu saya paring edeer. Paling sekonek mon matamoy bolong bolo orang. Wa nika benare. Saking lambeun Sa'ad bin Ubadah. Beliau juga banyak nyumbang ketika perang Badar, walaupun riwayat lain Sayyidina Sa'ad bin Ubadah nika berhalangan norok dekat perang Badar, cuma bi Kanjeng Nabi ampun termasuk ekocak orang sing norok ke perang Badar. Karena perang Badar ini saya mati yang perang Badar, otabe siki odi yang perang Badar, ia cap masuk surga. Ia cap masuk surga perang Badar sampai bersolawat Badar. Dan antaranya beliau neka memberikan satu pedang dari Kanjeng Nabi khusus yang perang Badar. Yang kui bi Kanjeng Nabi perang Badar, pedang dari Sayyidina Sa'ad bin Ubadah. Beliau angkatan pertama dari kaum Ansor masuk Islam. Angkatan pertama orang yang masuk Islam dari kaum Ansar, Sayyidina Sa'ad bin Ubadah, luar biasa. Terkenal dermawan, terkenal paling bekteh kering sepona Sayyidina Sa'ad bin Ubadah, luar biasa. La ilaha illallah ya Sa'ad bin Ubadah. Banyak kisah-kisah tentang beliau nih, kisah-kisah kedermawanan beliau. Beliau ini orang seahli memanah, pinter mensuro masar, pinter suro masar. Pacet keahlina Sayyidina Sa'ad bin Ubadah ini spesialis tukang masar, pacet luar biasa ahli dalam memanah. Nah, Sayyidina Sa'ad bin Ubadah atanya langsung ke Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Darma jawabuna.
fi nadzarin ing dalem mas'alah nazar, jaluk keterangan, jaluk fatwa fi nadzarin ing dalem nazar, kana kang ono apa nazar ono iku ala umihi wajib ing atase umi Sayyidina Sa'ad bin Ubadah. Wah, mun benih anak si soleh tak kira tanya tentang nazar ibu nazar jaring se genao tang bete sahur tuwufiyat kang mati sapa se umuhu qabla an taqdiyahu ing dalam sadurunge nekane ing nazar. Fagala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqdihi anha, iqdihi nekanono sira ing nazar anha saking ummihi, anha saking ummu. Muttafaqun alaih utawi iki ku hadis muttafaq alaih dari Sayyidina Sa'ad bin Ubadah dari Sayyidina Abdullah bin Abbas ngeriwayatake situng kejadian sekadima Sayyidina Sa'ad bin Ubadah pernah istifta minta fatwa deka Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah nazar seka andi nazar kelak bi ibuun sewajib kangku ibuun sedangkan ibuun sebelum melaksanakan nazar nikah ke keadaan sete mate sebelum ngelakonin nazar. Nah, maka Sayyidina Sa'ad bin Ubadah, karena Sayyidina Sa'ad bin Ubadah ini adalah orang yang berbakti kepada orang tua, sangat luar biasa bektena, sangat luar biasa berbuat bagus sekering sepona, sehingga ngebeteraki takut tang ibu ria andi otang, takut andi tanggungan, andi kewajiban mestena engkau nyaur ria, tapi engkau tak langsung ngelakukan anak ada atanya dengan Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, inna ummi qad nadhara, ibu dan kaula anadhar, sebelum ngelakuin nazar ampun sete ya Rasulullah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdabu iqdihi anha, iqdihi anha, sauren o tangah sauren iqdihi anha, sauren apa sih tadi tanggungan ibu mbaan sya'robah nazar iqdihi anha. Nah, dari hadis nikah adalah dalil, nikah adalah dalil ala annahu yalhaqul mayyit ma fa'ala lahu min ba'dihi min idkin aw sadaqatin aw nahwihima. Hadis nikah pertama nerangaki depaan perbuatan orang seodi pada pak orang selamate, perbuatan orang seodi pada pak orang sela mate, min idkin baik memerdekakan budak, au sodakotin atau bersedekah, au nahwihima atau selain daripada keduanya. Amal orang seodi pada pak orang dah sesuatu aja pada pak. Apa dalilnya? Gini ke dalilnya? Kanjeng Nabi memerintahkan Sayyidina Sa'ad bin Ubadah untuk ngelakonin apa seteti nadar ibuun sekadima ibu nampun sete nutuaki ce amal orang seodi pada pak ada orang lah sete. Ki ragu sampean, ragu tentang tahlil takut tak ada pak, ragu wawasan yasin takut tak ada pak. Nih buktena aja kan barang wajib, apa bedanya barang sudah barang wajib? Mau tak ada pak ya tak ada pak beje lah. Cuma seperti perbedaan para ulama, khilaf di antara para ulama tentang wajib pengelakonan ini beda. Adapun depan mesti depan pun tak diragukan boleh bonan. Sepakat para ulama apa saya kalakoh bi orang-orang seodi, nah min ba'dihi setelah orang seodi gelak mate min idkin aw sadaqatin yalhaqul mayyit, depak ke mayit. Ma fa'ala apa saya kalakoh bi orang-orang odi sebelumnya pada pak ada orang mate semarin apa nih kayak pada pak tineng Allah Subhanahu
wa taala. Wah nika pun keterangan sampun bedah banyak keterangan bab nika kula ning bab Kitabul Janaiz. Ning kene ini Bulughul Maram nika. Tak salah ki almarhum Mak Busiri bila. Nika banyak keterangan tentang Kitabul Janaiz. Saya nerangake tentang napa depaan bacaan-bacaan dermacarana ziarah kubur. Ki badana Mak Busiri ki badana Maju Saudi awal zaman kaula mawas kitab nika. Bab janazah. Nah, wa hal yajibu dzalik 'alal warith? Nah, apakah wajib kang kui ahli waris untuk ngelakonin nazar dari ring tua atau apa setitik wajib na ring tua? Wajib elakonin kang kui ring tua apakah wajib kang kui ahli waris? Nazarkah, salatkah, puasa Ramadankah setitik wajib na ring tua sekadi ring tua di otang pasah di otang salat, di otang nadar. Hal yajibu dzalika 'alal warith? Apakah wajib kang kui ahli waris? Dhahabal jumhur annahu la yajibu 'alal warith. Jumhurul ulama tak wajib saungkun. Karena orang mun mati ini kapun tadi tanggungan. Lalu terus perintah Kanjeng Nabi dekat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, aneka amr lalil wujub, aneka perintah benih untuk wajib. Cuma dalam rangka abekti kering tua. Karena napanya mana ngelakonin perintah nering tua, ngelakonin kewajiban nering sepo ini adalah bentuk birrul walidain, termasuk bukti kering sepo. La yajibu 'alal warith ay yaqdiyan nadar 'anil mayyit. Tak wajib hukum ada ke ahli waris untuk melakukan napanya mana melaksanakan nadar sekewajiban kang si mayit. Tak wajib nakanin nadar. Tetapi sebagian ulama adabu wadh-dhahir yalzamuhu dzalika li hadithi Sa'ad. Enggak. Sebagian ulama arya tetap wajib hukumah wa ujiba bi anna hadits Sa'ad arya hadits Sayyidina Sa'ad arya termasuk sebuah hukum wajib kang kui ahli waris untuk ngelaksanaki setitik kewajiban ring sepona. Adapun ulama saya tak mewajibaki hadis Sayyidina Sa'ad aneka la dilalata fihi 'alal wujub, ada benar dalil 'alal wujub, aneka benar dalil untuk apa? Untuk wajib. Nah, tetapi dari hadis ini kah sebagian ulama mewajibaki hukum karena setitik kewajiban dari orang tua buru dekat anak dekat ahli waris. Baik sya'ara wasiat atau tak wasiat, mohon wasiat mohon jelas. Mohon wasiat sepakat para ulama. Baan kuaku kok di otang seberia sauren. Wasiat engkau kebat. Wasiat wajib. Terus dia orang makan, ya nih ser montek sauren nih sering tuana. Tina tanora otang engkau. Ya penta taki dak sia otang, sia la mate ya nda reka ko buruna. Akhirnya jawaban kasar akhirnya. Nah, jadi napanya mana perbedaan di antara para ulama engki pacet beda saya tak mewajibaki. Wa'lam anna madhhab asy-Syafi'iyyah wal jumhur anna al-warith la yalzamuhu qada'un nadhar al-wajib 'ala al-mayyit idza kana ghairu maliyin wala idza kana maliyan wa lam yakhluf tirkatan lakin yustahabbu lahu dzalik. Wa qala ahlu dhahir yalzamuhu dzalika li hadits Sa'ad bin Ubadah. Pendapat Imam Syafi'i dan pendapat para ulama tak wajib hukum nyerain otang sa'roba nadar kang kui mayyit idza kana ghairu mali mun pacet nadar bene arobah mali dunya mun pese andi otang ka orang tak dente nadar wajib esa ore Pak. Idza kana ghairu mali tak wajib nikah mun pacet arobah selain daripada harta. Seumpama nadar mubah tak deti mun mubah engko nadar masuk pasar mubah bener tak deti latan akid an nadar tak masuk tak deti nadar. Nadar sekewajiban kanggo reng tua wajib hukuma. Sebagai Imam Syafi'i wajib mun tak arobah mali mun tak arobah dunya tak arobah se. Mun arobah se dunya narwa yencem otaba epatoro otaba nampak wajib beli mun arobah dunya. Atau
kata beliau wala idza kana malian walam yakhluf tirkatan ota mayit tandi sekali saya sawarakin keng di otang tak wajib songgun cuma kini sar mayit tetap hanya mah hakul adami ya saya berkewajiban kelaban urusan hakul adami. Nah khilaf di antara para ulama aroba nadar apa dari ibu dia. Ibun Sayyidina Sa'ad bin Ubadah nikah aroba nadar napa? Waqtalafu fi nadar ummi Sa'ad. Para ulama khilaf pendapat dalam nadar ibun daripada Sayyidina Sa'ad bin Ubadah. Faqila kana nadran mutlaqa. Badaqil bada seberpendapat bahwa nadar ibun Sayyidina Sa'ad bin Ubadah aneka engki paneka nadar mutlak. Pokok nadar. Engko anadar. Keng tak nyebut nadar. Wakila kana sauman. Aneka nadar ibun Sayyidina Sa'ad bin Ubadah aroba pasah. Aroba pasah. Wakila kana itqan. Badaqil sukan syadabu aroba itqan memerdekakan budak. Wakila sodakotan bersada bukil pendapat bahwa nadar ibun adalah sodakoh. Sodakoh. Hadis ini juga dalil li qada'il hukuk al-wajibah 'alal mayyit. Hadis nikah nerangaki dalil bahwa wajib hukumah nekanen hak-hak sewajib kang kui mayit. Hukuk pan berempan hak sewajib kang kui mayit. Wa ammal badaniyah karena hak nikah beda sya'rabah al badaniyah beda sya'rabah maliyah. Mun sya'rabah maliyah wa ammal badaniyah fa fiha khilaf. Adapun sya'rabah badaniyah fa fiha khilaf. Thumma madhhabu Syafi'i wa ta'ifatun annal huquq mali al wajibah 'alal mayyit min zakatin wa kafaratin wa nadharin yajibu qada'uha. Pendapat Imam Syafi'i dan pendapat para ulama hak sya'rabah maliyah al wajibah 'alal mayyit zakat otaba andi otang tanggungan kafarah bilan toka toman aben apa saking tak mejar kafarah wa nadar ben nadar yajibu qada'uha sawaun awsa biha aw amla kaduyunil adami wajib hukumah mayit di otang ningkel warisan haram kang kui ahli waris membagi harta-hartana mayit sebelum otang-otanga saure wajib hukumah pitah bareng sya'rabah pasah bida sa'aroba kelaban salat. Mon se otang bentuk kewajiban engak nikah benih se berhubungan kelaban hukukul adami ane khilaf para ulama. Khilaf para ulama. Saumpama beda orang mate ninggal salat fardu atau Ramadan. Maka eka dinto terangaki meturut ning kalangan para ulama engki paneka khilaf termasuk al-Imam Subuki. Al-Imam Subuki aneka pernah memerintahkan deka aqaribihi. Imam Subuki pernah memerintahkan engki paneka melaksanakan deka kerabat sikak dima kerabat andi ring tua nama teh ningkel otang salat ben pasah. Pendapat Imam Subuki wa fa'ala bihi as-Subuki an ba'di aqaribihi wa naqal Ibnu Burhan anil qadim daripada ulama-ulama terdahulu. Aneka wajib ngelakonin salat. Mun enten berarti wajib keluar satu mud dalam an kulli sholatin dari setiap sholat. Mayit se andi otang sholat maka wajib eserain tineng ahli warisah satu mud dari satu sholat. Yasilu lil mayyiti kullu ibadatin tuf'alu anhu wajibatan aw mandubatan. Akan sampai kepada mayit setiap ibadah yang dilaksanakan oleh keluarganya
wajibatan yang wajib au mandubatan atau yang sunnah. Ini ke madhab ahli sunnah wal jamaah. Imam Subuki tetimun sampeyan tanya ki bi orang imam siapa saya mewajibaki nyaoren salat tah orang semate atau pasan orang semate. Imam Subuki, catat nih Imam Subuki ini. Adapun ulama lain tak mewajibaki sya'arabah ibadah, tetapi mun arabah maliyah sepakat otang nadar wasiat arabah kafarah aba nanti otang kafarah kita ibajar kafaratul yamin atau kafarah lain ya. Mun arabah salat arabah basah karena urusan langsung bi Gusti Allah, karena orang mula mate tandi kewajiban tak tuntut untuk nyawarin utang salat tak kecuali kiodi. Nah terus tidak remah, maka Imam Subuki saya ngelakonin deka aqaribihi memerintahkan deka kerabat-kerabat untuk melaksanakan napa sititi kewajiban tanggungan ring sepuna sa'ruba salat sa'ruba basah elaksanaki bi anak torona. Akhir amin peh keluarga daripada orang saya perintah tining Imam Subuki gila saya perintah ada kerabat-kerabat pemimpin tining Allah Subhanahu wa taala ketengal orang saya mate seninggal salat ning bunga seneng bunga ben seneng nuduhaki amal orang seodi baik sewajib atau sesunnah ane kae tampakake pada pak de orang seseda mun tak mampu tak mampu ngelakonin ya nyoro orang majer ya deki gelem berempat kelar berempat akhir sini ketok muda-muda ya tak gelem jales apa jangnya gula maris sabuan dungale kita aneh kan di sering sandi gula kan rekan mandor kan gula bojong ke kanton ya telosof andi otang 3 bulan mun tak salah. Jadi sesolatan langsung sebulan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh karena langsung 30 orang. Mun ke TV payah kula, ya banyak monolena. Keng loso gelu. Nyoro kula nak kana bilon. Bedor kopar kopi ni kan ora kopi. Tanengen, berapaan bilan dor? Wah, neben nes keme. Jadi muda deh ira. Betok le, mak mau tak 100 bulan dia pak besok seneng nak kan tanya boleh, boleh ya iya gua. Cok sengocak segeme bucong. Neben dia. Ada sokor ben. Betok le, mak ngan engko. Tok le mak ibu. Enggak mun segeme tak kira tanya boleh ben. Katanya boleh ben. Oke. Beda orang dari kejayaan neka ibu diotang nggih nek sampean takon sak temeni nek wong sing mati ndak kewajiban wisan kecuali sing rupa nazar sing bentuk maliyah. Adapun sing bentuk ibadah badaniyah sing rupa salat rupa poso terserah nek sebagian ulama ndak wajib nekani kewajiban. Tapi Imam Subuki niki neka keterangan neka juga ning i'anatul talibin badan neka Imam Subuki neka itu dari keterangan i'anatul talibin bahwa Imam Subuki pernah ngelaksanaki yang kipeneka solat ben pasa saya tinggal bi mayit neka lek ngoten nggih terserah sampean lek sampean mampu yo lakonono ngis ngongkono sinten sing di musola lek kula pasrah teng jenengan monggo pasrah ka kula wani biro sini ka kula anu samoten guys ojo medit-medit wong kangge ibuke sampean jan kula engki terima wah ngening rejaan kula mak telo bolo do nak kana pilu sik berempat pokone taneng kuwi kula cek nyaman ning sandi proyek engko dugale udah boleh marsineka beda burung tak sanggup ada mak burung jan kula orang gendeng toman ki sineka di otang keng tabit ki pasrah ke kule ki tibir ngaro tak banyak mak kan atanya kan hukum masih larang dia lah atanya hukum masih larang
ngaji aja selarang jong deh lah. Jadi nek kepelean reng sepuh kaula di otang catet bi gula abane mulai tak salat catet mulai salat se dalam keadaan napanya mana dalam keadaan najis keng abah tetap nyon salat karena tak bisa peguli mare labu nika catet tanggal mun tak salah di 10 napa 11 areh tapi tetap salat artinya salat keng gula tibi kebeter polana napanya mana dalam keadaan najis hatta di rumah sakit abah nyon salat Selasa zuhur ini ke nyon salat ke gula sebagian mainga sampun zuhur ya surbanono surbane apa surbanin salat bigo terima bahkan seneng rumah sakit nika pertama masuk tak gelem toju tak gelem nyon mancing wa nyon mancing dalam keadaan infus tanang kacer infus tak poron apa dalam keadaan toju lenggama wan ba ndak ngatekai kula aku infus baru terus tak kuat keng kula maenga sampun zuhur sampun asar nyon surbanen reng sepone zuhur ki salat asar tak sadar pon koma maghrib isya niki saya tak salat zuhur napa asar maghrib isya mun Mbak Abdullah sama sekali tandi salat tandi utang salat Mbak Abdullah ini sama sekali tandi utang salat tandi utang pasah mereka ini sampean mau nanti keluarga sakit mun pun mulai tak salat catet ya catet senika siapa pendapat Imam Subuki mun pendapat Imam selain sebadaniyah ibadah sebangsa beten benian bi semaliyah aroba otang kafarah dan nadar dan lain sebagainya atau wasiat aneka wajib hukuma pon tak raguaki mun andi tirkah sebagian ulama mun beda tirkanah mun ningkel warisan mun tandi warisan bersak debu tak wajib mayit di otang keng ada sek sawaraki pace tandi mati dalam keadaan fakir dalam keadaan muflis dalam keadaan bangkrut tadi sekali bungko le jual tanah le jual bila mari ke keng sisa beda tangga keng pacet ada sek sawaraki masalah ada sama sekali mun pacet ada sama sekali sebagian ulama berpendapat tak wajib nyawaraki tapi engki neser karena kuaku al hukuk hak neka bekal ke tining Allah Subhanahu wa taala untuk naki otang orang saya otangnya dengan atas dunia hadis juga nika fayaqumu ashabul madzalim qad sab'a irda hadza wa akhadha mala hadza wa daraba hadza fatuqda min hasanatihi hatta la tabqa lahu hasanatun sauren dari kebagusna kala orang sing ngrasane kala orang saya otangnya kala kabi kebagusna sampai tak sama sekali sehingga mungkin banyak orang tapi saya sawarakin tak ada maka kecuban orang saya rasanin kecuban orang saya kaning aja saya yotangin bagi orang saya otang kecuban orang saya yotangin jadi mau sampean pesen yotangi orang terus tak nyaur tenang baik taki kok kuna akhirat mau sampean mangken naki lali belian terus tak nyaur wes waku temen akhirat ya berarti waku undi celengan sampai dengan akhirat cek beri boleh boleh makannya denyang ambian ada benyan cek denyang ya pakan nih maksudnya letuk tak pun ya ngakan boy ini denyang boy ada benyan apa ya mulai kira mulai laupot cek beri wis asan bagi dak semanfaat boy kenimbang bagi dak penipu nganika ya keng cek kebeter kuku beda balas nih tibi semakin banyak orang semakin repot masuk surga orang nganika nah ampun paham iki aneka Sayyidina Sa'ad bin Ubadah tanya tentang nadar ibun sete lakonen berdesa ada bu nadar mutlak berdesa ada bu aroba pasa berdesa ada bu aroba napa wasiat berdesa ada sodako dan neka pendapat para ulama tentang nadar ibun tetapi Kanjeng Nabi memerintahkan Sayyidina Sa'ad bin Ubadah untuk melaksanakan nadar daripada ibun sampun sobung umur berarti napa kangkui anak sesoleh anak seberbekteh kering sepo sabekteh kering sepona maka hendaklah untuk meneruskan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab
dari seorang ibu, nazar watang embuk bila nawasiat ria mon otang pon paste ponan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin Batik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim lumatik wa midada kalimatik. Beda motor. Ghafilun Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik Sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama Allahumma salli afdala salatin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun Rabbana anfa'na bima yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin malil kutri untha wa dhakar rabbi wafikna qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa khillat ya ulama nahda bil khair wa nufa kulla syar Rabbana waslih lana kulla syun wa agirra birrida minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من فبكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهداك ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغارب هابر وبرسوسا المؤلف في هذا الكتاب الإمام ابن حجر الصن ثم يصب بهذا المقام الجل عبد زوجته الوالد أحمد بن عبد الله وإخوانه ثم إلى رحماتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين جميعين أن نغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا تتوب ارحمنا يا رحمن الرحيم.